پشتی 8 ساڵên پرۆسە ئەنفال جینۆساید کیمیابارانکردن وێرانکردنا گوند و شاران شەهیدکردنا بە هزاران لاو و گەنجێن کوردان وژێ وەرگرتنا ناسنامەیە سەرکوتکردنا وان ئێدی کوچا ملیۆنی لە باشووری کوردستانی دەست پێ کرد 33 ساڵان پێش ڕۆژێکەوەکە ئەڤروکە زیدەتر 2 ملیۆن کوردان ڕاویان ji ber زڵم و ستەما ڕژێما بەعس و دار و دەست و تۆپ و تەیار و کیمیا بارانکردن و برسیکردنا وان بەسەرێ ملەتێ کورد ئینای لە سەر vê axê wê çaxê bostek ji axa başûrê Kurdistanê ya ku niha em têda azadîn alayê pîrozê Kurdistanê têda berz û bilind de hikûmet perleman û saziyên dî hene kes neşêt bêjît bûçî bi Kurdî axivî yan bûçî cilkêt Kurdî bertene yan tu bûçît bêjî ez Kurdim wê rojê ji Evrûkê gelek gelek cuda ye کوچا ملیۆنی وەها کرد بڕیارە 688 یا جواتە ئەولەکاریە دەربکەویتن بوو دروستکردنا هەرێما ئەولە حتا کو سەدام و دار و دەستێنوی نەشێن زیدەتر کوردان ئەنفال جینۆساید بکەن و بشێوێنن کوردبوونێژ کوردان وەرگرن فەرقیاوێ ڕۆژێ دیگەل ئەڤروکە چییە و ئاڵنگاریên ئەڤروکە ڕۆبڕۆی کوردên باشوورێ کوردستانê dibin çi ne çawa îmkan têde bihêne çareserkirin ev kêşeyên hey serbarî zext û fişarên cûr bi cûrên bexda û eqlîmî هەرێما کوردستانê têda darbaz dibîtin ji hêjayê mayet Tayyip şirovekarê siyasî dipirsim hêjayê mayet xweşhalim digel minî gelek xêratî ser çava hewa dît me nedît hewa zanî em kêmtir dizanîn ser her du çavên min ev wêneyê hewa dît ev wêneyê bab û kalêt me dît xişk û birayet me yeş me mezin dît gencên piştî serhildanê nedîtiye em tinê di wêneyan da dibînîn em ji hewa gulê dibîn em ji hewa dizanîn ji pertûkan ji dokûmentan carê dişey terîfeka wî serdemî bû me bikey Belê silav bûye silav bû bînerên Kurdistan 24 rastî karesatên ji vî rengî sedan karesatê tosa dîroka mirovayetiyê de hene dehan karesatên hosa dîroka gelê me Kurdistanê de hene lê tiştê ku ev karesate cuda kiriye ji karesatên dî ew e ku evet wextekî de hate kirin ku serinca dinyayê hemiyê li ser Iraqê bû Iraq şerekê gelek mezin derketibû ew şer mandata netewên yekgirtî bibû ji bo wê jî ev e ji serpişkên wî şerî bû tiştê ku ev e zîndî hêlay yan berhemek daye vê karesatê rastî du tiştên serekî ne êk dinya wî demî da biçîktir lê hatbû ragihandinê hay jî hebû em rolê wa rojnamevana ji bîr nekeyn yên ku gav bi gav ev karesate danaye pêşçavên xelkî rolê CNN ku wî wextî bijîn toreka dengobasa ya nafneteweyî bû eva hemiya we kir ku opinyonek rayeka giştî li dinyayê hemiyê çê bibitin ku hewara miletê Kurd da bihin şilayê nafneteweyî û siyasiya jî ve em çend kesekê tên rolê wa ji bîr nekeyn li derve yek ew revenda Kurda ku ji derve bû gelek çalak bijîn çalakî kirin li Ewropa bêdeng nebûn li hemî welatên Ewropa hêrişî sefareta Iraqê kirin milê van çalakiya rolê Daniela Mitterrand, François Mitterrand, John Major û Margaret Thatcher jî em ji bîr nekeyn wekî siyasî ku fişarekê xiste ser George Bushê bab ku biryarekê bidin li destpêkê rastî jî helwestê George Bushî helwestekî gelek kirêt bû evî çendîn car dubare kir ku ev e kêşeyeka domdirêja kevnara Iraqê ew em mayê xwe tê nakeyn lê piştî ew fişara li ser hatiye kirin li fişara hem raya giştî hem siyasiyên Fransî û İngilîz welê kir ku ji vê axiftina xwe paşgez bibitin û ew bi êdî hewara Kurda hatin bêker wezîrê derve bû hatin li meydanê dît piştî dîtîn gotî me nazanîbû ev karesate bi vî rengî ye helbet zanîn rastî vî wextî jî zanîn bes êdî bi xwe bihaneyek dît her çawa bitin
اوه همیه وکر کو اف کارساته و کارساته برهمک هبتن بله. کارسات من دی اوه بسر مهاتین نهات بونه آشکرا کرن خلکی ندید بو اوه فرقا جهانا افرود گل جهانا بره بله. و پراستیجی دنگ و باز زیتر دیگهن رای گشتی زیتر برسوید ده پاشی و کورچا ملیونی هرمک اولت چه بو هرمک دجافرینه چه بو هەڵبژارتنین پەرلەمانی کوردستانی چێبوون حکوومەت ئاوا بوو سەرۆکایەتی چێبوو ئیدی خەڵک بە ئازادانە چوو سەر سندوقێن دەنگدانێ لێ ئەوە ئەڤروکە چێ دەبیتن ژوێ چاخی گەلە گەلک جودایە ئەم کوردبێژین کرمێ دارێ ژە دارەیە ئەگە دەستکێ داری دار نەبی دارێ نابڕیت بە کورتی و کرمانجی توت مەبەستا من تێگەهشتی دکتۆر بله دوزانی پراستیجی اگر ما ام پندکی فیر ببین روا ملیونی اوه کو اگر کرد همی ایگ بن براون بشکن ده او روینو شکستن بتا سرکتن هکه ام بروفا جیویجی ام ایگ نبین ام سرکتی جی بین دیسا دوی سرکتنه وان دست کفتا هبیاش دست دین ام لسالا نوتو دوی پشتی هلبجارتن بوی پراستی جی وقتی وانا بریار دای بریار ندا بو که هرما کردستان پرلمانک لی چه بید حکمت چه بید او ایرادا گل کرد بو که ام هلبجارتنا بکین و ام دست پرلمانی آوا بکین yani biramete tinge evet siyasi derve yani evet hatna Kurdistan'ı tenanet leşkeri Amerikî dgoti erkeme ve deveri eve emr harikariyen mirovatiye peşkeş bikeyin. Le siyasiyen Kurd bir vakti beji serkirdeyen Kurd pengava kaosa havet نچار بون کو دان پی بدن اعتراف پی بکن کو اوی ملتی دوید اداره خوب بکن ام همی بیرامه صدامی اداره و کشان یعنی بریار دا کو اداره بین و کشان دا کو به نیتی بو کو بشت خلکی کرد نشن خوب ریو به نشن حکمیل خوب بکن لی کردا نمونه که گل باش تلویزیارتنا و آوا کرنا پرلمانی و حکمت دا نشادا کو بجین جهانا در و رایا گشتیا در و نچار کر کو اعتراف پی بکن کو وی ملتی تلویزیارتنین آزاد نینرد خو تلویزیارتینه بس مخابن پشتی دمکی کرد امزانی شر نافخویی چه بو امزانی ناکوکی درکتن او ناکوکی راستیجی چواوی و روا ملیونی بجین لایکی دا کارساد بودش لایکی دی و دوزا کرد اینا کرد دوزا که ناف نتوی اتوان شر نافخویی دا دی برو واجیوی ناو کرداجی شوه که دی هاته ناس کرن او زیانه که مازن گیهان دمه اوه 300 سال دکتور او روحیتا شر نافخو نوکجی لمیدان دهیتا دیتن اگر نه چاوا کردشین روبروی وان آستانگیا ببنین که جنافخو و دروه ادهینا دروست کرن ما بستم کردین دشتیمان پروره نه کردین دسته وادن او دسته دجمن بله او بخو يعني وقتی نظرم هندی مقوله اوه هندی اسهمه هر کرده اید بیجتن ام کرد ایک نبین ام نابینه چه و حتی لکجی کرد نبوینه ایک اوه کشیا گلم آزن که هر کرده اید زاند که ایک هلوستی همه ایک دنگی همه ایک ریزی همه ریا سرکفتنیه و بلافبونا مجی ریاش کستنیه ما دستکفت جهبن ام دیوا دستکفتا جدست دین ایدی اف روشا ام تیدا کو خانی بری 300 سالا گوتیه تنی ما کردار ریکه که راستی کو کرد ایک هلوست بن برانبر همی ملتین جهانی پارتی و حزبین جدا هنه حزر و بیرین جدا هنه و تشتکی گل سروشتیه و نرماله کو
بجین او پررنگیا سیاسی گلان پیشت اختن لیل دفمه وقتی ثوابت نبن هکه ثوابت نبو ایدی او نه پررنگیه و نه پلورالیزم سیاسیه او دجاتیا نافخویه که ام ده هر تشتکیش دست دین نکه که ام بین برای خوب دینه ناکوکیت مد گل بغدا بو چی بغدا هند بجسارت کتیه که وان کار ندستوری همیه دجی هرما کردستانی بکت جبر که دستکت ناف خودا هنه ناف مدا ام نه ایکین ناف مدا هیزن سیاسی بشک پشتا خوب بغدا گرم کرینه پشتا خوب دربه گرم کرینه و اوه وکیلیه که دجمنین ما یعنی هفرکین ما او جیوه دلیفه بزانن و پتر دجمناتیا ما بکن آشکرا سیاسیین عرب اندام پرلمانی ید بیشن اف فدرالیا کل هرما کردستان ایدی پیتوی نینه خلکی ویبخو سیاسیین ویبخو ید بیشن منویتن اوه براستی چملت ویناکن اوه امت کن اف سیاسیین نکه اوه سرکرداتیا پروسا سیاسیت کن که حسا جی بلاف بوینه دست خوب دمه دست هر کسی که و هرمه ویران و قابل بکن اف هرم ابخینا شهیدا بکارسات ملتی اوه براستی جه داخله و یا بردوامه هجای مؤيد طيب شروع فكاري سياسي جده هكي جالكس باس ما مستاي هجا بخير هاتي